Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Andi mbaga leo ya operation dia. Okay, no kwambia pasa. Ndia ka pasa ku. Mano pambe ya pasa ku. Ya sa pambe no wole pambe ya pasa. Nda ile sonde ka pasa ku kyanga da ka utide. Wa sonde ne baka. Ma uwo wono wasabi pambe. No ku fo e mo wasonta dui. Kana ida ku wasida ku si. No, hey God data. J'habite avec data. Non, et data a fait ici qui fit. Data au sakulayo. Au sakulayo, donc non, il y a pas de data au sanatok c'est yao bête. Faut son dimanche musulman fait ici antadoui faut il sakula. Ya, donc non olé antadou faut oda idée si qui commet waka. On a dit musabi fambe ambe odeso no isakula. Deuteronomy 1:1. Deuteronomy Mozes 1:1. Dit is de woord, dit is Mozes bij Taki, die Heri Israël. Je woord aqui, Mozes die Taki de da wana se merita Israël. Só de cair de desse, je woord aqui Mozes die Taki da. Não maluco, ande cair de woord die Mozes die Taki da desse. Na mi Deuteronomy 28:6. Deuteronomy Mozes 28:6. En masalo sajari uko baka na Egypti na Inisipi. Galuta au chade Israel go baka Egypte o Sipi. Mbade ganse me pourquoi ça? Non, na kumutu akigwa ama. Mbade kumutu na Afrika kwa sana. Kwani? Aika galuta kilisa etwalisi. En masalo sajari uko baka na Egypti na Inisipi. Okay, no, listen and protect it. Listen and protect it. Listen. Exodus 20:3. Mide masra yugado. If you ben chari you come up for the country for Egypt. Come up for the also for Katibo. Egypt ta protect Katibo. Dos no garuta autona chawa Katibo baka, mailisa kwanja au chao. Listen. E masra sa chari you go baka na Egypti na Inisipi kama uchano kwa Katibo baka e wantu deso ndem tatu maileza kama uchano kusipi ye ganse mefunde chele kwa sana kusipi le chao kwa badile chao kwa dia acha sama kanenge kwa dia acha foto makwa dia acha para ma dia acha koroma dia acha Israeli kwa kuma safu dire ma chao kwa e de parti wa même PPPC te kwa sa frustrance no lezi koto. Nara possible mi ben taki you taki. You know sa tini timoro. Entrape. Dem sa seri legislafuman nanga uma di feanti. Ma no asuma sa pai Dem ma chao kwa de seo. Dem ma seo kuma sa bomi ku mulher da feanti. Na wa sembe adia ukopu wa sondia. Inangwa ke kamisa. Inangwa ke kinao se ke kinangwa. Na ko ndio sama. Okay, ato. So, mawa inangwa ke ito andele over bedaki akei. Ya. Okay, mo. Mano, iye isa sidele ima kenele. Okay, mano idele ima ki hakse wandaka. Ta nasi askivi ai bebeta imande ka yeshi actually wana ka mana wole isidai ta de ke kita ganya de senda kita ganya we bumbu fast kita ganya c'est pour ça donc wole isidai no se yo luku e imande ka yeshi wole isidai ai bebeta wole isidai Openbaring 1:1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Alleen kring limbo. Dus ibu kwa kaya open da kaya akwa limbo. Sorry da kaya sama kato akwa limbo. No mo chakwa limbo da ambele kaya Jezus Christus. Les dificado begiham. Usori ham dinari. Dem sani disimuso posa esi. Dus auleta de sori aki musu pasa. Jombo go a first 3.
Verse 3. Blessing for the somebody is lazy. You are not a blessing. They are lazy. You pay blessing. No blessing. Sembe algo pique so sembe teu quarto ata contact com kubuka uta lazy dai. Ebe pique one so me adu lazy na no pique da missa so ya attack. Wata ko pique da Jesus ko bora heaven to take December no akaba. Nei o adu lazy dai. E andi ibe bon attack. Jomogo affairs. Affairs 11. Verse 11. Mire the Alpha and the Omega. The first one and the last one. And shall you the see? Scripture that in a book. Just I can miss that. Just go listen back and piece a key miss him. I can. Listen. And I'm mire the Alpha and the Omega. The first one and the last one. And shall you the see? Scripture that in a book. Hello. Come. Come in. Eva. Eva, 5 minutes. Eva. What Eva is just? Eva, then come back with them last time. Don't give me verse 50. Verse 50. And maybe I read. But wait till I cartoon. Just look. You understand? He had to read Jesus. The wait the mother my cartoon. Look what. You can see here. Mr. Luku. I wait the other back. Imagine I'm waiting. Man, I went to the Madisiadi. To see Bible can leo that Jesus Christ. Mahakama. He is a man that Bible will come back. Fembe de man put our katibo. De man can love you. Fembe de put our katibo. Those who be a go back and do an garutak. No better ki, yam go fee better than the kaita tili sata. Better ki now gadu. Gadu pauta wa musuduwe. Panam tile yeye ka evita seka bemisa na go boy le nga pipo mo na piemo tapa ya abun no isabu assistant hello come listen tu ko sa ngi na ma suma sa ngi sipsi ha na de ingi ofu sai de absanga de amisa ku sai de absanga Pusa est asani si pusa spécial dans des toumanis, des plaques à manger dans des lignes. On va sortir pour ça les make-up ça. Lazy, maintenant. After 20:50, ma as a passation that if you know some arkinada stem for masara yukado, fushi and futu ala am commander. Nangam what if me commander you today, then ala them fluku sakona you tapu and them sa wini you. A black man in obe arki na gado tarom de fluk kwa de matapu and the fluk winning a black man ingi tanga de tide a black man ingi de islam ne ude ikatibo we feti de gro papira de ingi konja le erste ente de man go fet ki gro papira dus na a fluk da de matapu a fluk da de black man tapu de black man tapu huku tapu suku moni o de yawe suku moni ete une fene. Et on m'a fait un tacat n'a pas ou qu'on est yepi. Et si on est pas stang, bah et on est tant doué, tak ayah ou non. I make you know. Now a fluk da ou tapu. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.